Лилия Гимаддинова, эстрадыбыздың яқты йылдызы. Мыслар, біз яшейбіз домда ведь индейме. Именно настолько эссе, что меня басып тұрам балконда и тирлейм. Айнур тоже тирлей. Ну, буатнаға қоғалғанда, буатнада біздің болды көп әйбірлер, көп нәрселер ішледік. Ну, мәжлислер алай особо бек болмады, но жер үстінде ішледік, яңа жер тизден болашақ. Туған яқтында. Аннан соң ішледік. Бақшаны мен ішледім, ұтадым, біргелешіп бақшаны ұтадық, мұнда үйдегі бақшаны. Аннан соң барып қайттым шулай, бұл етінде тойлар, сезоны, тойларда ішлейбіз, атна сайын той, мезгілдерінде көруге мүмкін болашақ. Пландар... Ой, мезгіл! Ой, блин! Пландар зурдан, достар, қарағыз, артист тұрмышы номер 6. Біздің бүгін понедельник, душанбе күн, біздің атна башланып кетті, яңа атна. Һәм безнең бүгін Айнур ничә кеше иде? 8. 8-9 кеше бар инде, белмим, даже күпме икән. Иртә белән мунча киреп чыктык. Шашлык кыздырдык. Имеем право. Живем в частном секторе, как говорится. Это что, будет греться, нет? Не надаешь. Буся! Хуяла. Кто ты по жизни? По жизни я оптимист. Ладно. Плохой. Вот такой плохой вроде. Гопник плохой. Ты кто по жизни? Окей, ладно. А вот ты? Рамин, сөйлеп кетелі нәрселер мұнда ішлейсің сен. Короче, біз бітінде яңа домба күштік әйме. Еміне мұнда йортысын ешіп тұр ұталған е, нормальный. Йортысы ұталмаған бақша, мұнда мұнда помидорлар, кәбістер. Шоны әзірек шыштаптыға керек, от чешіклер. Біздің хозяйство қамыры бар. Қай бір күнге бір үгіз алабыз. И үгіз ашаттырға пішем бар. Артур? Үгіз ашаттырға пішем бар. Что хочу вам показать, Има? Безумно мында қарағыз, нендей маленький помидорчик уже зреет. Наш собственного производства. Так что, прежде чем шли, келегіз, бірге помидор ашарбыз. Все будет хорошо. Біз помидорларны аяққа бастырамыз. А точнее, тұяққа бастырамыз. Артур тұяқлар ашып қойды міне. Молодец, қоға. Дұрыс қоға ма yok mu қарағыз? Жер ме? Енді жер. Yok. Міне достар, ерте таңнан, міне кеше яңғыр яуған һәм ерте таңнан нәрсе оятты бізді. Міне шушы балалар оятты мені. Рахаттанып курортта су кірелер. Бала шақта даже яңғырдан жиылған лужа сені бәхетлі ете алайын. Наконец-то решили выбраться в город. Шахарға шығу қазір зор проблема, чүнки машина жоқ. Артурда зато бар. Артур бізді выручает. Вот, значит, мен шықтым шахарға еме. И шундай тенденцияны оңладым деймісің енді. Вот, частный секторға кетке шей бейт. Что-то шахарға бейт қойтасы келмей бейт. Уже чувствуется прям, да, такая экология, шундай немножко пахнет
Ишки деп айтайын, не теге шундай. Ну, загрязненный воздух. Или ол психологический гана неме екен. Хәзер мен барам шаш кистерергә. И шаш кистергән результатларны потом төшерермен, шармы юкмы сезгә, посмотрим. Менә дуслар, шулай итеп шашны кистердем, әйме? И кызык. Башта мен курыкканым, мен думал, что меня болванили, потому что минем башта прическа у меня была уложенная, короче. Шулай. И мен 5-нче класс малая кебегем. Вспомнили 2000-е года, когда начали челку. А потом вроде бы уложил. Ну, короче, нормально, пойдет инде. Мен, в принципе, особо так сильно не парюсь по поводу прически. Отряд самоубийц. Фу. Дэдпул, во. Отряд самоубийц, фу. Не десең де Казанда рахат инде, әйме. Ой, Казан, вообще супер. Шуды движухамында халық ду. Айнур безнең великий композитор бит инде. Аның янына еш йөриләр. Йолдызлар, җырлар, теге алырга. Һәм менә минем янымда хәзер мин менә шушы мизгел белән Яңа җыр язып бирәсең. пользоваться итеп минем янымда басып тора Лилия Гимаддинова, эстрадабызның якты йолдызы. Һәм традицион соравын аңа да бирәм. Лилия, артист тормышы нинди була ул һәм сиңа ошыймы артист тормышы? Мен инде үземчә артист тормышын һәрбер кешене көтүсе дип уйлыйм. Бер нәрсә белән аерылмый инде ул. Шул җырлар иҗат итү, җырларны да тамашачыга бирү, шуның белән аерылып кына тора. Болай яшибез инде. Һәр кеше төсле. Сиңа ошыймы синең тормышың, артист тормышы? Әлбәттә, мин үз тормышым белән бик тә канәгать. А, кстати, сезнең концертлар була көз көне. Сөйләп китәләр, алай бер сагылар, шулар турында менә. Ноябрьдә безнең концертларыбыз үтә, алай берсә Лилия Хайруллина белән берлектә. Шул концертларга әзерләнү бара. Шул форсаттан файдаланып Айнурга да килдем әле бүген. Миңа билет бирәм диде бесплатный. А миңа? Булыр. Дуслар, килегез концертларга, Лилиянең концертларына бик шәп булачак. Карагыз. Синеке дә була түгелме? Минеке дә була, я. Минеке дә килмәсәк дә була. Дуслар, хәзерге вакытта мин эшлим туйда, Биектауда, һәм инде монда бик эссе, шуңа мин әзрәк ирләдем. Ну, булай, в принципе, атмосфера яхшы, бар да күңелле, бөтен эшләр билер, шатланалар. Ну, вообще кайф. Скажи это, какую-нибудь одну крылатую фразу из свадеб. Ты знаешь, что я скажу? Давай. Бақытыңыз ғұмырыңыз бақытлы болсын. Это самое частое поздравление, которое говорят на свадьбах. Качает танцпол! Безнең монда тәнәфес, ашыйлар барса да, бер кеше биеп йөри. Самый приятный момент свадьбы. Последний блок начинается вот именно с этой песни. Артурга мешает тәләртегеләр. Ты мой кислород, ты мой кислород. Прожить дня, Как так? ты вся моя. Опасные для меня. Для меня. И мин, короче, спецэффекты мы даже вот такие. Блай, хара, блай. Горизонтали сбоку. Артист тормышы номер 6! Ярар, пока.